sikam lagi Tahu, di nampak lambah gantung. nampak sedikit, cuman kalau misalkan Sikam ya kabolah kayak gipan. Jadi nyeborang aja juga nampak, cuman kayak ada potong kayak ya gitu. ya nostalgia bahari Dek. pai jaya anak. Sedap. Mengikuti Udah Gumayo tadi. dan mak singgah di Monumen Campang 3. Belum Si makanya. ada ikon Campang Sakit. 3. Jadi pajak tetap foto-foto. Nanti ini bahasa kok muloh di 1, Rantauan. 2, Lagi pajak 3. liak-liak lagi. Ingot-ingotan di anak om. Kita ajak Campang Dapat. 3. Sama kum kita gut tongah pawo. Kau pun jol matuak si kampai ja. Kita mutau pai di Campang 3. Nah, si Jawat Indomaret di Bali Campang 3. Dek podok SD 1. Bangi jadi mon kok bubalanja. So bawat kok di Indomaret Campang 3. Jadi menggabu balanja di Japajak Oda. Rami jol mana. Sikam dah tongah pai. Migotok kok uni jak tongah. Men pai ja lagi roni. Ranggayana bicak. Sago men cakap moto pai ja. Lagi cakap kayak gitu. Men gantah kok bangi ranggayana nanti mak balangga. Kok disomit. Jadi pacak cakap moto lancar. Ku ajak anak gomanku mari dilihat sampai jempok ku lagi. Malu dia nggak tengok. Di apa di daerah PB Tongah Pawong. Mesti menjalankan Campang 3 dan sekitarnya mesti pandai Pawong. Gimana kami sih kamu Tongah bohong-bohongan di Antong. Tapi kayak mak bola ku tinong gantang gaya di Pawong. Kok jauh. Kamu kain. Mun pai ja lagi roni. Bongkar kebun kain. Ulun ngahuma ka ulin. Paling biwat punti-punti kapon aja. Nah, sija lamon kebun kain. Buat kebun durian muni. Munya lapah ma dikawani adik. Pajak ti sosa di tongah pau. Maklum dah kok uni jatuh. Sija ngambai-ngambai sikap ganda juga jatuh. Iya kali. Di Mang Joho juga di pau. Jamu dulu laju. Harus matiin. Kata sing mana? Cukup baik. Kawan awak di sini pawong. Coba Matiin ya? ini bangun di Joda di Gang Raya lagi cakap. Tapi menpai ja lagi goni. Tongah guk pawo. Pak kaya saya Pak dulu kok di bahu di kawan-kawan. Kanta cakap motor. Mangasa jauh dosu kaya saya. Maklum dah. Cuma kok Tuhan cakap baik. Mengikuti dengan tawan. Biasa mulang. Nama dilihat-lihat. Kau pun tidak bapak tu pun. Sekian mereka lagi diajak anak ngoman lagi mainkan pandai jasa tuh. Jadi najik dipa di kewajiban jangan lupa di Campang 3 waktu buruan di paija waktu buruh lahir ingat kau di anak om. Nah, kok tunggu si di tengah pawong. Ya apa yang ngambai-ngambai. Aman anakku bang sampai si jada ti sabar di tengah pawong. Mon sumang juk paija. Mak putih dong lagi salang nggak enak kok sumang. Mon paija nggak enak bangi nggak tobing kan tamak kali kan lagi nggak waktunya lagi goni. Apa nih?
Sumang nihan. Taka pok punduk paija sikam lagi goni. Mongka lagi. Mak kali akan kasna lagi. Tinggal paija mongka api sina langsa. Sija kok balak langsa. Ngapain ditidukan jadi kan masuk juga. Kalau suan anakku, capak-capak disodor bicak. Nah, ada apa sih kami kemanakan, adikku, ompu, ompu jak kiaiku. Kenapa nggak ada? Makanya tian kok ni hoda jak tonga. Ala ngusung racun agas, lamun agas. Kan kawin kita bahagia. Nah, di tengah pau, paija ongka kebun kait. Gantalamon ditanung tan anto kebun kait. Dari tadi rekam nih. Sikam li apa? Dari tadi. Alia kebun api sina langsa. Langsa uat. Ya. Nah, kebun. Nah, sina batang kawini paijanya lagi goni uat. Ganta loko kulit batang kawini sina. Opo sikam galak butakat. Iya, Pak. Ramon paija buahna Mi. kebun kawin. Geser mi. Losu jauh lapah gotong pau apa ya kacapak paili bicak untung mak musim hujan mau musim penghujan nalamun dapat cat congkim bola cakak di binto kamayangan mau kapacat praktis kamu gatong sija. Nah Sina kiaiku api si da sina siku ingo aku cuti Foto video. lamun semak kutinong lagi nihan kau kampai dia tak kapok se mingi si kampai dia api sina wak kali akan lagi nah galah paija bangi wat tobing gaya na langgal sija pono lah bicak lom kebun kagit ya pai Nampung getah. aduh pai kita gamulang Iya, Pak. nah Dah. gamulang langsung lu adi tugu lagi ya kampung Paboi sini kampung Paboi kuat Paboi Haji Muhammad Sina moto sekantong tapi lo kok kasihan hoda los nah si jam pas di muka kalangan anak si jago sob ibi umpai buka 28. kalangan anak pai jaga lah gau dia kok kalangan anak lamon gak boleh api juga lamon aja nah tunggu kok di juga mbah batu mun pai jaga lah nasinya batang angin kok lango jadi topi paija balak api nasina uwaina nasija perbatasan Campang 3 Ulu Campang 3 ini paija Campang 3 jadi sai nasija kok lemah Pak Madia pulang nasija masih kita juga aman mau kawan paija kalau lagi ngomong nasija teman di padanya udah asik kayak ikutin ada lupa ibu lagi teman nipa ya tapi kok ayah dulu gak gagu kampung tapi ayah kampung kan kampung teman tujuh lah darat ya siapa cara ada ayo potong ya gopok adikku jangan waktu di tengah bu foto pai nya di po pisina po batang cina nah sija anakku setuha bu foto hoda ya nah sija sikam foto sikam kami waktu di kebun langsa jona nah sija foto teman di pada waktu sih oh iya foto podok aja ambah gantung tapi jak kaipan
dipoto. Nah sija pahlawan-pahlawan Tugu Campang 3. Nah sikam sija bu foto. Mai ti ingok-ingok ko. Mun kok sikam mulang pok sikam lagi. Nah sija anakku saya bayi nomor 3. Nah sija waktu sikam ku kaigipan di Tugu na pesmian na. Iyo di apisi na Tugu na. Nah sija di tiuh kaigipan. Bangi jo ada bu foto-foto dija. Buat kenang-kenangan gu tiuh kaigipan. Waktu sina sikam 5 anak. Nah waktu sina juga mbah ganta bangi jak busali. Tombus lagi gu kaigipan. Tapi mobil pacak, tapi mun selisih mobil pacak, men motor pacak teliu. Iya mun kutigo mai nanti nih dang mak laju gu juga mbah sih ya. Iya mak balaga waina mak juk paija. Mun paija wa batang air kumoy ho balak waina. Naganta kimang lango. Nah mak juk da aga. Nah sija juga hoda bangi cindo pemandangan nah. Mak kalah di pok titiu bayi. Iya. Tapi sina di pok tiu kita aja. Iya. Bangi hoda. Mirotok ga gumek lagi. Idan menurut waktu wat gajoki panjang umur gumek lagi sikam di Tugu Campang 3.